thulana bondaba nje nabo bonke abanye, mina ningangithuli ngwalapha. Awu amen. Kwakuyi-10 zika January 1959, ngeke ngilikhohlwe lelo suku, ngoba yilelo langa engahlangana nenkosi yami. Nawunaka kakhulu, angiwubala umnyaka wokuzalwa kwami, ngibala umnyaka wokuzalwa kabusha. Uma uNkulunkulu angangilonda nje kuze kube u-2019, Gabateli, kusho ukuthi 2019 uma ngabe ngiyobe ngisaphila, ngiyobe ngihlanganisa u-60 years ngisindisiwe nje. Glory to Jesus. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Yilo mnyaka-ke loyo engicelile enkosini ukuthi lo nyaka nangabe ngiphilile ngiyokwenza i-celebration enkulu kabi, ngoba ngizobe ngiqeda